Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Alam Qabar kanalının kataloqçылары. 11 iyul 2020 жыл Жалал-Абад базарындағы қой базарда бүгінгі бағалар қандай болып жатыр сіздерге чоғылып бөлішіп көрөбүз. Сондықтан бізден алыстамай тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға қатталыңыздар, лайк басыңыздар, ұсыныстарды комментарийге жазсаңыздар болады. Екінші орын биде бағасы 190 сомдан деп жазып қойып тұр. Номер телефонлары 773 59 81 23. 190 сом. Екінші орын екен. Ал эми мынандай чөп престерди 150 сомдан деп турат. Ачы тоосунан орулган чөптөр экен. Канча болду? 8,5 миң болуп тур. Солук. Коз кошкорлор алып келет. Канча болду? Кошкорлор. Канча? 13 миң. Экөө? Экөө бири 13 миң болуп тур коз кошкорлор. Бул жерде жүктөлүп жаткан коз кошкорлор окшойт булар. Канчадан болду? 30 миң болду. 4 баш 30 миң болуп тур. Алдыда апышмалдарды 8 миңден алдык деп алып келет. Козлар канчадан болду? 6,5 миңден болуп турушулар. Экөө 11 миң болду деп ушул коз кошкорлорду алып чыгышты. Кошкорду канча болду кошкор? 2 тиш болуп калган кошкор экен, 10,5 миң болду. Семиз эти бар. Бул жерде мына ушундай Тажикстандан келген солуктар окшойт, булар бычмалдарбы? Солуктар бар экен. Жакшы эт дагы бар экен. Урукту калса да болот, буларды союш калса да болот экен. Негизинен аябай семиз эти барлар экен. Буларды канчадан атасыз баалар? 20 миңден. Айтылыш баалар 20 миңден болот экен. 0550 08 54 58 ушул номерге чаласыздар эгер сиздерге ушундай чоң койлор керек болгон болсо. Тажикстандан келген солук чоң койлор деп сиздерге айтып кетебиз. 4,5 миңден бери бересиңер. Ургачы козлар экен, 4,5 миңден болсо бери берем деп атат. Канча айлык козлар эми булар? 5 айлык, 4 айлык козлар экен. 7,5 миңден болду деп ушул токтуларды алып чыгып келе жатат. Бирөөсү чоң соло экен, жүнү кыркылган. Мына жерде мындай солуктар бар экен. Буларда 7,5 миңден кеми бар деп турат. Менимче беркинси 4 тиш, 6 тиш болуп калган, аркынсы жаш эле 2 тиш, 4 тиш болгон солук койлор. 6,5 миң дейт карасын. Бул бир коронун койлор окшойт. Солук токтулар экен. Канчадан атасыз буларды? Бакканы? Булардан 6дан берем. 6 миңден бересиз. Буларчы бир аз эттери бар экен, Булар эттери бар, 8 миңден. 8 миңден. 2 тиштен болгонбу булар? 6 тиштен, 6 тиш деп айтып жатат. Ушундай баалар экен. Берле бери болуп атып, ушул жерде баа болуп атат. Кайсы баа болуп атат? Мына эне балабы? Канча 11 канча дейт? 11.200 берет. 11.300 бер десем мына байлап. 11.200 га азыр баа болуп атат экен. 11.300 бергиле деп азыр жанындагылар ортодо мына ушундай бааларды кылып атышат. Козулу кой эне бала. Бул солуктарды канча деп атасың? 8,5 миң, 9 миңден чоң кочкор солуктар экен булар. Кымбат саттат. Азыр ушул алынган экен 5,5 миң болду дейт. Албетте биз сиздерге көбүнчө айтылган бааларын айтабыз, алынган бааларын аз көрсөтүп калабыз. Мына ошондуктан көпчүлүк ойлойт болуш керек, базар ушундай кымбат деп. Бирок азыр жакшы эле баалар, ушундай арзан эле болуп атат. Буну канча калдыңыз? Сатла. 6 миңге сурап бербей атасыз. 6 миңге сурап атат экен, буну бербей турат экен азыр.
Qancha tish bo'lib qolibdir bu? 4 tish bo'lgan. Mana shunday urg'achi qo'zilar ekan, bularni haq chekadigan 3800 deb turadi. Menimcha 3000 shu tegiragini. 3,5 dan berasiz. Tegiz barin bir alsanglar 5 yoni 3,5 mingdan berem dedi. O'sha soliqni qanchada otasiz? Bari 1. 5 başta 3,5 mingdan bo'lsa beraverem dedi, to'pdan basin. Qo'zlari urg'ach ekan. Urg'achi qo'zlar. Hamma qo'zlar. Bağış kerak ekan, ha? Bağış kerak da bular ochiq edi. Yo'q. Bu 2, 3 semiz ekan. Juni qirqilgan uchun kichkina ko'rinadi. Biraga sog'liq. Yaxshi ekan. Bunday Bo'lov ekan 18 mingga, 3,5 da 18 ming bo'lov ekan. Bular erkak urg'achi. Urg'achi. Bular erkak qo'zlar ekan. Bular qanchada otasiz? Bular yetkazib, ochiq 6,5 mingga berib aytadi. 6,5 mingga berib aytasiz chekidagi. Bunusini 6 mingga. 5 ming beriyor. 5 mingdan kichkinakaylarim berilibdir. Shunday. Bularning janida da, solishtirmali. Biroq yaxshi, soyishga jarab qolgan. Qo'zi qo'chqorlar. Bularni 6 mingdan berib aytaram deydi. Sen tezkordan Erkak qo'zilarni 6 mingdan kam bor deb turishadi ekan. Qancha oylik qo'zilar shular? 4 oylik qo'zilar, ha? 4 oylik qo'zilar ekan, shularda 6 mingdan kam bor deb turishadi. Ba bo'ldi, bo'lmadi bozorda. 5,5 mingdan berilib turishlar. Mana shu yerda cho'ng soliq qo'ylar bor ekan. Soliqlardan bizdan ko'ruvchilarimiz ko'p so'ranib o'tingan. Shulardan bolalardan so'rab ko'raylik. Bari siz hammi? Qanchadan bo'ladi? Chekidan aytaringiz. O'rta bağlari. So'g'i kichinakay, ajava, o'koz bozorda o'zga bilvisga yuratmaylar. Bunisi qancha buni? Semiz yeti bor ekan shunisi. Birini qo'shdi. Ya bu birovniki. Qaysi sizniki? 8 yarim. Ammo soltar bor. Buni shular cho'g'roqlar ekan, qanchadan shular? Optomga 8 yarim. Optomga 8,5 ming. Optom bo'lsa 8,5 mingdan beramiz deb shularni aytadi. Menimcha 4 tish, 6 tish orasida ular biraz yaxshiroqlar desek de bo'ladi. Mana shularning 8 mingdan bo'lsa berem deb turadi. 8400 dan bo'ldi deb shu qo'chqorlarni olib chiqarachat. 2 tish bo'lgan qo'chqorlar bo'lish kerak. Optom bo'lsa 6,5 mingdan, birdan bo'lsa 7 mingdan bo'lsa beraverem deb shu qo'zlarni aytadi. Erkek o'xshaydi bular, ha? Urg'achi qo'zlar ekan. Siz qanchadan bag'ilasiz? Qanchadan berdingiz? 5600 dan. 3 o'n o'tang. 3 o'n 5600 dan qilyapti ekan, berib aytiradi hozir. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 4800. Ha, eko 8000 bo'lib tur. 4000 dan. Urg'achi? Qo'zi qo'chqorlar ekan. Mana yerda erkak urg'achi aralashib qo'zilar ekan, bularni 6,5 mingdan deb aytilish balar bo'ladi. 6 mingdan bo'lsa beramiz deshadi. Alemi buni jatqan biraz basılib qolgan ekan, to'ylanib qolgan deydi. Buni 5,5 mingga bo'lsa beraverem deb turadi. 8,5 ming qarasi. Jandasi biraz ara ekan, ani 7,5 ming aytilish balari bo'ladi. Hozir qizni ko'rib ochadi. Chash ekan, 4 tish bo'lib qolgan ekan. Erkak urg'achi ekan. 4800 dan bo'ldi deb shu. Urg'achi qo'zlarni olib chiqaradi. 4800 dan bo'lib tur. Yeme eskilerдің баларынан дағы bir қатар көріп өтелі. Eski балар қандай болып тұрады. Қараларды қаншада адасыз? 4,5 kemi var. 4,5 mingdan kemi var ekan. Serke, eski. Bunisi chekadagi serka. Serke, bu eski. Eski. Bular serke. Bular daha serkeler ekan. 4200'den vermediniz. Biraz koşsa beresiz.
Biraz koçlar berебиз деп турат экен буларды. Мына ушулардан сурап көрөлчү. Токол эчкилер экен. Токол эчкилер канчадан болот ат? 5'ten doğdu. 5000'den. Burgaçı? Burgaçı tokol eçkilер 5000'den kemi var деп турушат. Азыр кызыгып көрүп атышат бул жакта. Мына ушундай 3000 сомдон баштап сурап атат. Мына кичинесин канча дедиңиз? 3,5 миң. Бул эчкини кысыр деп жатат, агабыз 5000 кеми бар деп турат. Ети бар дейт. 4000'e сурап атат. 4000'e сурап атат экен, 4,5 миң болсо берем деп агабыз кармап турат. Мына чекедегисин 7000 кеми бар деп турат, андан кийинкиси 6000. Аркы мүйүзү бар менен анын жанындагы токол эчки экен, аларды 5,5 миңден деп турат, чоң эчкилер экен. 10 kilo göz çıksa hem çıkmıyor. Biri urgaçı, biri bıçmal. Bulaqtardı 3,5 миңден, 3 миңден кем var деп турат. Көк булакка 3800 сом берип атат экен азыр. Багылып атышат. Бул жерде мына ушундай козу кошкорлорду чогулуп багылып атышат азыр. 62,5-дан 6250'den bağlı açat bir vedat alır. 6 tiş 4 tiş koçkarlar ken bular çoğun koçkarlarga da ötüp geldik. Mına uşul müyüzü var ortada onu 35.000 kemi var dep turat. Bağ boldu bolmadı. Kançadan çıktı, kançadan berip ediniz. Arkıl bolada da pazarda. Çoğun koçkarlardan sıra öteli. Adam boyun jarmından gel bular. Kayaktan geldi koçkarlar? Suzak, Kayragaçtan gelgen eken bular. Kança tişten bolgan koçkarlar? 2 tişten ha? 2 tişten bolgan koçkarlar eken. Boylarında görüp turasızlar. Adam boyun jarmından gelip turat. Pazarda en aldığı çoğun koçkarlardan kendisek olan. Bağlarını aytınız yani, bağlar kançadan da adası? 35.000'den kemi var dep turatken aytılış bağları. Bağ boldu mu? Bir arasına sattınız mı? Kançadan boladat? Kançadan gitti? 32-33'ten sat atasız. Жақшы. Mına şunday kızıl çoğun koçkarlar daha gelip kalıptır. Bularda surap körölü. Ağalarız köle-kölep turup kalıptır. Assalamu aleykum. Kançadan boladat koçkarlar? 40.000'den. Qaysı jaktan geldi bular? Bağılgan ha bular. Taza kisar emes bular ha? Afgan mı? Afgan paralı daha var. Satıldı arasında kançadan oldu? 31.000 ha? Hazır 31.000 bazarın götürgen bağların uşunday bolat etken. Eğer bazarda satılmasa үйден дағы сата беребиз деп жатат. Бул жигиттер 556 98 43 ушул номерлерге чаласыздар. Эгер чоң кочкорлор керек болгон болсо үйдөн дагы сата беребиз деп айтып жатат. Ушундай багылган кочкорлор экен. Мына ушулар тегиз козулар 6000'den болуптур. Мына кадырман көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү Жалал Абад базарындагы койлордун баалары менен кыскача таанышып чыктык. Биз менен чогуу болдуңуздар. Көргөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман болуңуздар.